2024 yatsinzwe ibitego 15 2004 2005 Ariteta ejo baye mu majoro ati se mwakura agahigo aho gati reka tubarebe ko twabikora bwa mbere rero ko tuzasoza tubikora gusa nyine Crystal Palace n'equipe y'inkubaganyi nayo kuva bahagarika urugendo rw'imikino 19 yamaze idatsindwa nayo imaze imikino 3 ikurikiyeho itari gutsinda no muri Europa no muri Conference League yaratsinzwe match y'Urukara yitsinzwe bivuze ngo nabo bakeneye kugaruka kuko umutoza wa Oliver Glasser umwe mu batoza navuga ngo bazi kumenya kuva mu bihe no kujya mu bindi bafite abakinnyi bakomeye no mwanya wo kureba Iburayi araza kwitwara gutahura na equipe yahozemo kuko niwe mu playmaker w'ikipe ya Arsenal ntekereza ko Oliver Glasser abizi neza ko amufitiye ibisubizo muri aba basore ba Daishika Mada bashobora kuba bamukina man to man bakaba babuza Arsenal gukina kuko n'umwe mu basore navango batwaye imikinire y'ikipe ya Arsenal hanyuma na amakipe abiragiye guhura huje kintu kimwe cyo gutsindira ku bitego by'imipira y'imiterekano y'aba Crystal Palace n'equipe nziza mu mipira iteretse kandi buri equipe nziza mu mipira iteretse iba ari nziza mu kuyidefanda bivuze ngo tuzabona umupira navuga ngo ngiye wegeranye cyane utarimo resultat y'ibitego byinshi nanone tubona ko ari umupira uzaba uri pri tactique cyane kuko equipe ya Crystal Palace ufunguyeho gatoya ifite abasore bagutsinda equipe ya Arsenal nayo irabizi neza ko gukomeza kurinda umwanya wa mbere ntabwo watakaza amanota kwa Crystal Palace cyane ko ziza Liverpool zigiye gukina mbere yayo kandi zimwe mu equipe bahanganye nabakari match izabirimo tactique nyinshi cyane kuko Oliver Glasser no mu tactique na Ariteta ntabwo ashaka gutakaza umwanya wa mbere ubwo baheruka baranganye ibice 2-2 imibari ni kwivuga Adera ubwo baheruka kuri kibuga cya Arsenal bava Crystal Palace muri match 5 zeruka Arsenal itsinze match enye inganya match imwe ariyo y'umwaka ushize uvuze banganyije muri rusange Samira bigarutse nyuma ya match 19 batangiye batsinzwe match 3 zeruka bari bamaze 20 badatsindwa kuri equipe ya Crystal Palace Arsenal muri iyi saison imaze muri match 8 imaze gutsinda match 6 inganya match imwe itsindwa match imwe yonyine nayo yayitsindiwe hanze kandi iyi match baraza ko bari kuri Emirates ni inkuru nziza kuri bo kuko barandbiten kuri iriya stade bamaze gutsinda ibitego 15 10 muri byo ni imipira yo mu kirere which is good ni ikintu bakoresha kuri game ya Crystal Palace nubwo nabo ari ikintu bametiriza cyane maze kwinjizwa ibitego 3 byonyine bike kuruta andi ma equipe yose muri championnat ariko turavuga muri championnat gusa ubundi muri match 12 muri no mwaka wose w'imikino kuri Arsenal ni 3 byonyine muri Champions League nta gitego baratsinda Champions League nta gitego barinjizwa League Cup bakinnye match imwe nta gitego barinjizwa no muri izi match 8 za championnat ni ibitego 3 byonyine kandi ibyo 3 kimwe cyonyine nicyo muri open play mu mukino hagati ibindi nabyo ni imipira y'imiterekano ku Fred Dominic Szoboszlai na Cornelia Newcastle ultimate atsinda igitego kimwe cyonyine harandi yabatsinze asize abadefenseri nicyo bamaze kubatsinda mu mukino hagati ufunguye sone ko Arsenal defensively ni beza cyane bakeneye kubaka iyo momentum yo gukomeza n'ubundi kubaka iyo defense ariko no muri attaque nubwo barimo bagabana ibitego ariko barimo baratsinda imikino Arsenal iyi season ifite abasore benshi bamaze gutsinda igitego muri Premier League kwinjiza mu 10 abakinnyi 10 ni ifite benshi ya kabiri ni Chelsea twabigarutse ifite abasore 9 Victor Gyökeres 3 Bukayo Saka 2 Timba 2 Zubimendi 2 Magalhaes 1 Martinelli 1 Mikel Merino 1 Calafiori 1 Trossard 1 Declan Rice 1 bisone ko Arsenal ne equipe nyine muri buri nguni buri mukinnyi yiteguye kugutsinda igitego wumvisemo wa mediateur wumvisemo wa defenseur wumvisemo n'abataka nekereza ko ari ikintu kiza kuri yo ariko Crystal Palace nayo kwibukiranye ko Jean-Philippe Mateta kuva avuye muri equipe nationale arimo aratsinda mu buryo bukurikirana kuri match bakinaga na Bournemouth yatsinze hat-trick ari muri forme ni game ya Arsenal akunze kugora ama equipe nk'aya ngaya manini ashaka kwigaragaza cyane Mateta kugira akomeze kwizerwa n'ama equipe manini mu gihe kiri imbere ariko nyine iyo defense ya Gabriel Magalhaes na William Saliba imaze kugaragaza ko kwinjiza igitego bigoye nekereza ko ni imibare myiza uramutse unafashe muri match 2 zeruka bakinyemo ngira ngo na Fulham na West Ham na shot on target David Raya yahuye nayo nta shot bamushose ngari kuremo amashoti yose Arsenal yatewe muri match 2 zerutse na amashoti yose yagiye hanze cyangwa se andi akaba atagana kwizamu kindi kintu kiri positive navuga kuri Arsenal batangiye kubaka muri no sezo Nepo na Sami na Ruvuyanga Arsenal game ngizi umwaka ushize yari gikunda kuzitakarizamo amanota ariko iyi sezo Arsenal niba itsinze Fulham umwaka ushize yibujije amanota niba itsinze West Ham umwaka ushize amanota yibujije itsinda Newcastle umwaka ushize amanota yibujije aya nama equipe Arsenal yatangiye kumenya ko aya ma equipe mato ya kuyatsinda match nyinshi zikurikirana bizayifasha gutwara igikombe cya Champions League. Ko nk'iyi sezo muri izo game zose Newcastle, Fulham na West Ham
ndi kuvuga nyine ya match aba ari tricky aba ari amaderibush usanga ikipe itakaje amanota mu buryo bw'amaherere. Arsenal iseze ifite 9-9 kuri izo game, ariko umwaka ushize kuri game nk'izo ngizo muri match 6 Arsenal yakusanyije amanota 10 yonyine. Ariko iyi sezo kuri za Villains, ariko iyi sezo ifite amanota 9 kuri izo game eshatu. Bizera ngo Arsenal yatangiye kumenya ko nizi game kuzitsinda hari itafari rinini bishyiraho mu gutsinda imikino mu gutwara igikombe cya shampiyona. Arsenal tumaze nk'imyaka 2 tutayinenga ko imbere y'amakipe manini Ariteta yabikoraga neza iratsinda, ariko amakipe mato ugasanga iragenda yitakariza amanota, ariko ikintu Ariteta yakosoye nka City yaravugaga ati Arsenal uzantsinda, ariko uzagwa kuri Newcastle na Crystal Palace na Fulham mu muzangano. Ariko Ariteta yiseze ikintu yifuza gukosora, aya makipe mato yifuza kuyakubita, ahubwo aya makipe manini iyo bazajya bahura kore biriya tumunenga buryo yahuye na ekipe ikomeye ubone ntago arimo akoresha imbaraga z'abasore mu kwataka cyane, arifuza ko bugarira cyane, ariko arabizi yuko amanota 3 y'ano ma ekipe ari hanze ya Big 6 kuyakubita ari menshi bimuhereza amanota menshi cyane ashobora gutuma no ku gikombe cya shampiyona nujya kubara shampiyona irangira rigiraho ijambo gutwara igikombe. Rashford nawe ni umukinnyi wa game nini, ubwo turavuga kuri Barcelona ifite ibibazo by'imvune. Rashford nawe ugiye kureba uburyo yagiye yitwara imbere y'amakipe manini kuva ari mu gihugu cy'Ubwongereza kuva mu 2016 zo mu cyiciro cya mbere ahura n'amakipe ya Big 6, iyo yakoze uruhare rw'ibitego 44 ayatsinda ibitego 32 atanga assist 12. Ni sezo twababwiye uburyo ahagaze neza, uruhare rw'ibitego 11 muri match 12 abanje mu match 9 gusa atsinda ibitego 5 atanga imipira 6 iva mu bitego. Bisana ngo hano bakinnyi babiri bombi n'abakinnyi banini bashobora ushobora gushyira kuri table mu gihe badafite Robert Lewandowski na Rafinha yewe na Ferran Torres atagaragaye muri match 2 ziheruka. Match ya Olympiacos yari kuri bench, amahirwe menshi nuko ari buze guhabwa amahirwe yo gukina iyi game. So kuri Madrid bo ntekereza ko forume z'abantu barimo ba Mbappe yaramaze match 11 atsinda igitego, uretse match ya 12 ya Juventus atigeze abona igitego, ariko still ari mu bihebye. Ni umuntu ushobora kuba yababaza igihe icyo ari cyo cyose. Ugiye kureba iyi sezo uburyo ameze navuze mbabwira ko mu bitego 28 Madrid imaze gutsinda afite mu ruhare rw'ibitego 17, atsinda ibitego 10 muri La Liga, 5 muri Champions League na assist 2 muri La Liga. Bisa niko ibitego 11 byonyine nibyo atagizemo uruhare kuri Real Madrid iyi sezo muri 28 imaze gutsinda. So nawe ari mu bihebye, ntekereza ko ari umukino ushobora kuba wabafasha. Undi mukinnyi twavuze ni Jude Bellingham yatsinze igitego kuri match ya Juventus, cyari igitego cyamugaruriye icyizere cyane cyambere muri sezo, kuko nicyo gitego cyambere yaratsinze muri sezo. Muri match 7 yaramaze kuba garuka, yaramaze kubanzamo match 3 gusa, yakinnye iminota 90 kuri iriya game. Ntekereza ko nawe ari mu kiriya gitego cyamuhaye icyizere cyo kuba yakinjira muri El Clasico naho ahagaze neza, binyuranye n'uburyo yari yitwaye muri match zindi 6 zari zitambutse, kubera ko yari arimo akiruka imvune. Afite iminota 302 yonyine, ntago ari myinshi, kandi umukinnyi ufite iminota myinshi muri Real Madrid ni Mbappe, iminota 1051. Urumva ko we fitness wise yari akeneye ikintu ashobora gukora kitakimuzamurira icyizere kugira ngo yinjire muri uyu mukino ameze neza. No kuri Vini ameze neza, match 12 ibitego 5 assist 4 uruhare rw'ibitego 9. Ayo ni amazina tunavuga nk'atandatu ashobora kwitegwa muri uno mukino n'uburyo bahagaze. Urumva ko yaba ku ruhande rwa Madrid intwaro zabo zataka zirimo zirakora neza, ku ruhande rwa Barcelona zirimo zirakora neza, ariko Barcelona isigaranye icyo kibazo cyonyine cyo kubitugarira neza. Minsi yashize Thierry yagira inama Hans Flick ko atsindwa na Paris Saint-Germain, aramubwira tukeneye kubaha imikino minini imwe n'imwe ukamenya ko adversaire wahuye nawe mu gihe mushobora kukunganya imbaraga.